Ieu mah Babon euy. walah bener euy. Sih. Babon. Rusuh teuing. Wah, bener euy. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita kembali lagi bertemu sama channel Pak Utok SF. Kita kembali ngulang lagi, hiburan lagi. Barangkali ada strike belut babon, sidat babon ya teman-teman. Sebelum turun anjruk, kita mau kenalin dulu nih teman-teman Pak Utok. Yo, ya, adik saya dik pada badot. Ya biasa Iwan Gabel ninen ayeuna mantuy biasa hadir Satya siapa benar saja Den ya biasa halo ieu mah halo ya paiem ya biasa panar utok ya Silayung tos damang ayeuna mah jadi patuangan sip teman-teman lanjut ya keseruannya ya utok yuk tuh teman-teman lagi mencari umpan bingung padinya udah besar layung jatuh dicalik binatang kanapeun kalapa. Tuh lagi cari umpan dulu teman-teman. Iya parena tos arageng jantan sesah ngalabancet nah ipare tos ageng dia mah. Teman-teman. Lagi cari umpan dulu. Oh. Ini teman-teman berlokasi di Kampung Karangdan arah Galunggung teman-teman. Lagi cari umpan dulu ya. Yuk teman-teman, ntar lanjut lagi ya kalau udah tarurun, udah alancrum. Oh teman-teman, si Abah strike ya. Sok. Wish, wah bener. Wah bener si Abah strike, euy. Iya babon ieu mah. Babon euy. Wah bener euy. Sih. Mantap. Siapa strek lah. Baru ieu di balangkon langsung ancrung. Di kamari di nol wae. Yuk teman-teman terus ya keseruannya. Utok SF tuh siapa strek sip lah. Di summer teman-teman. Yang sia dibetot silayung gitu. Mana wikengingnya. Oh. Mana wikos ieu belut teman-teman tah. Tah, kita belut albino. Rusuh teuing. Wah, bener euy. Bisa. Ayeuna mah diajarkeun teh. Tuh. Sip. Bari kieukeun atuh, mantap kenging gitu. Sip, kulayung tah sagede kieu. Ah. Mantap. Sip lah. Aduh teman-teman, si Abah Mama Yudi kalem atuh mah meni rusuh-rusuh teuing. Kalem, bener si Abah Mama Yu. Coba dipoyokan kamari ieu ya teh disebut balater. Kalem atuh mah didedergeun kitu. Wih. Wah, teman-teman. Sok kalem-kalem, Pak. Kalem. Kalau kali lah nah geuning oyak jeung galanganana sigana. Wah. Sok kali bah sok. Sok dicap beku we tah kitu. Ayangnya lah. Oh, teman-teman, badag jadi cap beku we tungtungna teh. Sok terus bah. Bongkar. Cap beku. Sok angkat batuna. Tuh itu bangsa Paim balangkon. Tuh kalah karari itu. Ada? Iya, oh tuh.
Wah bener si Abah mama yuk. Ah bener iya mah. Bener si Abah mama yuk. Ah cilaka ini. Apa tuh sebelah ewang? Tuh si Abah mama yuk teman-teman. Strike geus 2. Bener. Abi hiji namanya teh. Janten 3. Bener. Sip lah. Lanjut lagi teman-teman ya keseruannya. Tuh teman-teman. Wah teman-teman. Adik saya strike ya. Di summer. Balangkon can di summer ya. Tuh. Adik saya sip strike. Kalem. Kalem bisi cap beku ke. Riweuh cap beku mah di luhur. Ya sip mantap. Strike. Aduh tuh. Ubar tunuh kenging poin. Teu nepi ka di 0 teuing. Tuh lumayan ya sok hanyat. Tuh itu mah wah babalangkon paim parudai. Si Abah darakem tuh walah. Hei, jika nanti kajian papang na kolor daripada hanyat mah. Ken, yuk teman-teman. Lihat keseruannya tuh. Yuk lanjut. Wah, nyorang. Layung, layung. Betot yuk. Ulah. Samar teman-teman. Wush. Ah, gila-gila. Teuing. Wush, lagi ngagosor. Iya, iya, betot ya. Ciri geus mojit sok. Kalem, kalem. Ibu badak ini. Sok, cirinya. Sok tewak. Wah, teman-teman. Babon. Oh. Ye babon, ye cepeng layung. Oh. Tok SF babon ieu mah. Mantap. Siap. Ah, lanjut terus itu mah di Arno tuh. Siap. Ah. Sip. Sip. Tuh video tuh. Tuh. Ah, sudah matot. Itu kasih bae ka ditu. Dikeutkeun Randi ge kayak gitu. Wah. Kadang ada. Oh, pada kene. Sok tuh. Ah, bener. Teman-teman. Sekarang ieu mah teu ka video udah strike nama teh. Tuh. Ieu ukuran bangsa kayak 1,5 kilo 2 ya nya. Lebih. 7 on 2 sekilo kirang. Siap. Dia kan cuy dikait namanya kalah ngege belum terjadi meresot. Siap, mantap teman-teman, lanjut terus. Teman-teman. Si balangkon di summer. Ayeuna buan di 2 kan putok. Bos, nyambut bos. Bos tarik bos. Aduh lah pasti heula. Cek langsung. Wah bener. Langsung. Wah bener. Gitu teh. Oh. Wah, ada tenagana bos. Sok. Betul mana? Bos. Bos. Bos bantuan tadi ya bos. Wah, bos. Bantuan alawatan naon. Benar strike tiwa. Ini yang layung dah. Layung balangkon lanjut ya. Aduh teman-teman. Mau buka berkat heula ieu mah. Ting kamarana tiluan deui mah tiluan obat anu aleuh teh. Papencar we geus kieu mah keun we antep.
Guys, puguy mo sekuat hanaang. Kiat hanaang. So. Jangan coy lah, ngariung lah. Aduh, begini dua kamarana, ayam di teh. Yuk, teman-teman lanjut ya keseruannya ya. Yuk. Teman-teman, ngiring raos. Juta ruang. Nah itu tuh seorang nunggu jam karena ada wogan sok kuat ke dia. Kalau ngilikan ada wogan. Keluar ke dia ngariung ya. Neda layung mah duka tos wareg teh duka tos ngarampi dantang buah tomat gitu ya teh jadi wareg gitu nah. Pedaseur kebun tomat gitu. Sarang jago ngora. Tuh teman-teman tuh. Iya mah. Sarang pucuk sampe. Tuh. Kami ungkep ayam. Balangkon nama hiji minangka nama 2 minggu sekali menang eta mah. Kami lubang 2 bos. Layung kunaon. Lubang 2 itu teh bos. Aduh teman-teman, namanya layung teh. Terus mamar gu tomat. Cenah tadi ditu tuh. Teman. Sip. Ngiring rawas teman-temannya. Yo. Balangkon untung tengah selang biasanya balangkon di jedug. Teman-teman mulai badai nyalak cerak dia nama. Wih neda namanya itu tuh. Terus beberes. Terus dialungkan. Bakat kuareg teuing panginten dijedak balangkon badai ngacreng. Sabaraha botol bos. Tah. Balang tuh aqua gimana sabaraha hiji tah. Aqua gitu. Tuh maju lungsur di cenah. Mulai dia teman-teman. Yo. Ya teman-teman. Pagabe minangka nama setrek nama loba dipoyokan ya. Wah bener euy. Mantap. Tarik bos, kayuna bos, tarik bos. Tarik sok cak Bismillahirrahmanirrahim. Cak. Tuh. So. Terus. Ada ulah cap beku. Mari bisa cap beku kawas si Abah. Beku. Sok. Aku balangkon atuh teu beunang mah. Sok. Sip, mantap. Ade lah. Ayeuna maturak di poyokan teh. Sok, sip. Dah setrek duka paim duka tos setrek deh. Aduh, aing mah. Ya si Abah tuh di walah langsung jebur si Abah mah. Tuh, sip lah teman-teman. Strike cenah barusan tuh. Pagabea. Yuk teman-teman ikuti terus ya keseruannya Pak Utok SF. Yuk teman-teman. Aduh teman-teman. Menuju abringan kena itu teman-teman. Menuju milarian lubang nak. Riang nak teman-teman. Teman-teman. Tuh. Kawan-kawan lagi abring-abringan. Tuh. Si layung mending cibreg tuh lah. Sip, lanjut lagi teman-teman ya. Yo. Teman-teman menangkan kayak di summer cenah ya teh si Abah di summer deui teman-teman. Ah di bawah tuh. Ada mawa nyeak sok ieu mah. Tuh, ulusurkeun tuh nya. Sok cek we. Sip, kade kalem. Wih, Allah si Abah strek.
Ish, was aya kenanya. Ish. Nah itunya gitu. Duh, teman-teman. Gagal barusan si Abah. Bener. Tuh, narik saat. Nah gini aya keneh. Alhamdulillah tuh cekeng oge strek teman-teman. Si Abah sip lah. Mantap. Tuh teman-teman. Alhamdulillah. Ngabolang dinten ayeuna ya dapat lumayan lah. Sip, Abah lah. Ya teman-teman jangan lupa ya subscribe channel Pautok SF ya. Yo teman-teman. Minangkana strek pagawe sukeun antep. Sok yukeun tuh yo layung tuh. Menitos non tos jibrag tos juu wasuhan. Sok gua strek. Nah, itu. Aning setrek nama. Ayo dah kagok jibrag ya mah. Kena ayo cerinatan aja lewatan ngurak sawah iya mah. Tuh si layung duit ka jibrag. Aduh, teman-teman. Losong mana tuh. Oh, teman-teman. Untuk nanti ya disurungkan si layung. Kaju. Yuk, teman-teman, diganti lagi ya. Keseruannya untuk SF bersama kawan-kawannya. Yuk. Lagi dikujubar kan kabur itu. Ya, strek sok, strek teh. Mana kalem, mana gening tengenyot. Oh, ngelawan bener hebat ngelawan. Iya bener jadi, kalem. Ayo nyedan tuh. Bener sih, ayo jadi ngelawannya. Sok terus. Sok. Kalem. Wis, nah geuning juga ada ngelawan. Ah bener gede, oh aya geus marean tah. Aya ka. Nah bari kores. Bener setrek tuh. Ubar sunu teh bener. Jadi. Oh, aduh layung jibrag layung. Iya. Jadi jibrag Tuh teman-teman lanjut lagi ya. Keseruannya rame pokoknya lah. Teman-teman, Paim strike ya. Sok sugan beunang kalem wish. Nah ibuan badak liang we teh mah. Wah benar euy. Sip, mantap. Sip. Lanjut teman-teman ya. Waduh, ya mah seru pokoknya menang bebenangan teh ya mah lumayan we ya. Teman-teman. Yuk, lanjut teman-teman ya. Sip. Teman-teman. Menuju al istirahat. Hanaang. Kawarunga hoyong ngopi. Mana mainnya di mananya? Hoyong ngopi. Hoyong ngopi hanaang. Gila. Ini tas jibreng gitu. Wah, mandi. Ada. Iya kai alam terus ngeleng-ngeleng iya. Walah bang, kawan tuh. Lain dia nah biasa. Dia nada. Nah, yuk gitu. Alhamdulillah teman-teman istirahat. Alhamdulillah strike banyak barusan teman-teman. Yo teman-teman lanjut lagi ya. Alhamdulillah.
Alhamdulillah teman-teman, ngebolang hari ini, hiburan hari ini udah beres, udah beranjak sore teman-teman. Alhamdulillah ngebolang hari ini pendapatannya tuh si mantap pokoknya masih lah. Mana yung jing tah. Yang ningali cenah sok nyari jing. Tuh teman-teman, pendapatan hari ini. Tos lah. Jing. Yung. Oh, teman-teman. Mantap. Iya mah tuh. Pilih kilang caket tuh, teman-teman. Wey. Sip, pokoknya malah ngabolang dinten ayeuna mah alhamdulillah, teman-teman. Strike banyak pokoknya teman-teman ya. Ya, teman-teman. Dari dulu ya. Tadi lanjut lagi segmen berikutnya ya, teman-teman. Assalamualaikum. Salam. Udah nomor 2 gitu menang. Oh, ayo. Sip. Udah 2. Debeun